ububasha, ni uwezo bufata umunyantege unakamata mwenye nguvu ndogo ukamuhindura umunyenkomezi, unamfanya mwenye nguvu. ego Ndio. ndabaheza, Nawabariki. ndabaheza, Nawabariki. ni ububasha, Ni uwezo bufata goigoi unakamata mwenye hana nguvu ukamuhindura ukome, unamgeuza mwenye nguvu. ubwo bubasha rero buri muri jewe. Huyo uwezo uko ndani mwangu. Ushoboye gutuma uwahora ari umusambanyi, Unaweza kageuka mwenye alikuwa ni malaya, anesha ubusambanyi byoroshye, anashinda huyo uzinzi rahisi. ego ni ububasha buri muri jewe. Ni uwezo uko ndani mwangu. Suko ntafise umubiri, Sio kwa sababu sina mwili, suko nagifise amaso yo kubona, sio kwa sababu sina macho ya kuona, abakobwa beza ndacababona, kwa sababu wanawake wazuri ningali nawaona kudunia. ariko ububasha bundi, Lakini uwezo uko ndani mwangu. burabwira amaso, Unaambia macho, we maso, we macho, we maso, we macho, we narahindutse, nimebadilika, ndumwana w'Imana, ni mtoto wa Mungu. iyo mbonye umukobwa mwiza, wakati naona binti mzuri, kubera ubuzima bw'umwana kwa w'Imana, sababu uzima wa wana wa Mungu, cyanda murungika mu rugo rwiwe by the power mu nyumba yake kwa jina la Yesu. aho se bavuze ngo twarakiriye ububasha, Hao pote wanasema tumepokea uwezo buduha gucika abana biwe, wenye unatupatia kugeuka wana wa Mungu iyo twakiriye Yesu. wakati tunapokea Yesu. Ariko mu Baroma 8 Lakini mu Waroma 8:14 nibavuga ngo ikindi, hawasemi kingine, ahubwo baratumenyesha bwabo basha, wanatukubalisha ule bagaca uwezo, bavuga ngo wanafika wanatuambia abayobogwa na mpemu uhoraho wenye wanaongozwa na Roho wa Mungu ntibazocika abana b'Imana, hawatageuka wana wa Mungu, ahubwo abayobogwa na mpemu wenye w'Imana wanaongozwa na Roho abo nyene nibo bana b'Imana. ndio wana wa Mungu. Sinzi ko mwanahuye, Sijui kama nariko mmenielewa. ndavuga kuri mpemu yera. Nilikuwa nasema kwa Roho Mtakatifu. Kwakira Yesu Kupokea Yesu ni vyaguhinduye umwana w'Imana, alikukubadilisha mwana wa Mungu, vyaguhaye ububasha, vimekupatia uwezo ushoboye gukoresha wewe wenye unaweza kutumikisha wewe, ugacika umwana w'Imana. unabadilika mwana wa Mungu. Aha rero Hapa sasa mu Baroma bavuze ngo uyobogwa na mpemu w'Imana, wanasema mwenye naongozwa uyo na Roho wa wewe Mungu, huyo amaze gucika umwana w'Imana, alishageuka mwana wa Mungu. kumbe rero Kumbe sasa ukwakira Yesu kupokea Yesu waraduhaye mpemu yera, kulitupatia Roho Mtakatifu. ama uwo mpemu yera muri twe, Alafu huyo Mtakatifu ndani mwetu tugiranye imigenderanire, tukikuwa na mahusiano naye, zakapaya mandezeke asaya braya mandezeke rebosha ratakapaya mande. Haleluya, haleluya. Oh my, ndakavuga tu, Takasema tu twakiriye Yesu, tulipokea Yesu, duhawe ububasha tukapewa uwezo bwo gucika abana wa b'Imana. kugeuka wana wa Mungu. Dushoboye kubukoresha Tunaweza cyangwa tukautumikisha tukareka kubukoresha, wala tunaacha utumikisha. tubukoresheje Tukiutumikisha ducika abana b'Imana, tunageuka wana wa Mungu. tutabukoresheje Kama tukutumikishi tuguma abana bagasonga, tunawakia ni watoto wa kasongo. muri Bible naho ngo uyobowe na mpemu yera Eti mwenye naongozwa na Roho Mtakatifu ntacika umwana w'Imana, hageuki mwana wa ahubwo Mungu. uwo wewe Huyo sasa ni umwana ni w'Imana. mwana wa Mungu. Bavuze ngo uyobogwa, Wanasema mwenye naongozwa oh papa zakapaya manesi. Jando Queen, Jando kuja Queen jo, Petit Queen, Jando ahagaze ngaho, Jando anashimama hapo. Petit Queen, Peti kuja, Petit ari ngaho, Peti iko hapo. okay. Petit Peti ni umwana wa president, ni mtoto wa president. Jando ni umwana batoye ni mtoto wameokota, bazanye mu rugo kwa president. wanaleta nyumba kwa president. Uyu Huyo Jando yemerewe kwemera anakubaliwa kukubali impanuro z'umwana wa president, ushauri wa mtoto wa president, amwigisha amfundishe ko muri presidence nibifata cyo kimwe no mu buyenzi, kwamba mpresidansi hawajishiki mamoja na buyenzi. amwigisha Amfundishe yuko muri presidence kwamba mpresidansi ayukuntu bafungura. kuna gisi wanakula. Uyu rero Huyo sasa yembegwa kuyobogwa nuni, akikubali kuongozwa na ejo huyo, mu gitondo kesho asubuhi, naho uyu atazoba hari, hata kama huyo hatakuwa, usanze uyu ukikuta huyo uzomusanga n'inyifato zo muri presidence, utajikuta amejishika kama mpresidansi igihe wakati atari bwagira inyifato zo muri presidence, alikuwa hajakuwa na comportement za mpresidansi, yari afise ububasha alikuwa na
uwezo bwo gucika umwana muri wa president kugeuka mtoto wa ariko president, yari yemerewe lakini alikuwa anakubaliwa gucika neza kugeuka vizuri, niyemera akikubali kuyoborwa n'usanzwe aba muri president. kuongoza na mwenye anaishi presidency. Now Oh, uwakiriye Yesu leo ule ambaye alimpokea Yesu aha sasa ububasha anapewa mamlaka, hakufanyika mwana wa ubwo Mungu. bubasha akaba ari wo mpemu yera. Ayo mamlaka ndiye Roho Niwemera Mtakatifu. direction za mpemu yera Utakapokubali mwongozo wa Roho atangura Mtakatifu, kukubwira anaanza kukwambia, mwana w'Imana rero mwana wa Mungu sasa yefata ngumwana wo mwisi hajikamatagi kama mtoto wa msite. Ndiyo Roho Mtakatifu, mwana w'Imana mwana wa Mungu sasa ayoboka ibigumbagumba hawezi kufuata masantima, ayoboka itimana anafuata yale ambayo Mungu anamwambia. na Mikaeli Na Mikaeli asanzwe mbinguni n'umukozi ambaye anakutaniwa ni mtumishi, ashobora kuyoboka ibigumbagumba hawezi akafuata santima zake, ayoboka itimana igomba anafuata vile ambavyo Mungu anavihitaji. ibigumbagumba byawe Santima zako bishire sasa hasi vitie chini, uno munsi anzia uyobogwe n'ikimana ikubwiye. uanze kufuata kile Mungu Kubona anakuambia. umukobwa mwiza Unaweza ukaona binti Uchi mzuri, mujako. usipitie rindira ikimana ivuga jifikirie che Mungu umwana anasema, w'Imana kwa maana mwana wa acika Mungu umwana neza anafanyika mwana Alikuwa vizuri, arumvira papa wiwe. akikuwa anatii baba yake, uboneka umwana w'ikigabo. usionekane mtoto. Umwanya rero Nyakati sasa huyu yemeye kuyobogwa, anakubali kuongozwa, yemeye kuba conduit anakubali kupelekwa na mpemu yera. na Roho Muri hiyo Mtakatifu. processes, Katika hiyo niyo processes, processes bavuga hiyo processes ambayo Baba anasema mwakiriye. alimpokea, yabahaye ububasha aliwapatia mamlaka bwo gucika. ya kufanyika. Iyo processes Hiyo processes niyo processes mutwara uwo muntu ndiyo ambayo inampeleka huyo mtu gucika umwana w'Imana. kufanyika mwana wa Mungu. Wa muntu Ule mtu yaracugumira kera n'ingwara alikuwa anatetemeka zamani kubera na kuyobogwa na magonjwa mpemu yera. kwa ajili ya kuongozwa na Roho Asigaye ahura Mtakatifu. n'umurwayi wa sida. Anakuwa anakutana na mgonjwa wa ukimwi, Akamubwira ngo urakize. anapona kubera ko yemeye kuba conduit sababu alikubali kuongozwa. tugende muyicare Endeni mketi. kabea patea Ozika ande kriyama Apeiza patea. oza ya mashaka. nariko mvuga ibi Nilikuwa nasema Niko ndondera haya, ubusabane. niko natafuta bwawe na uambatanaji mpemu yera ngo butuke. wako na Roho Mtakatifu viweze igihe kupanda. uzohagarara imbere y'umuntu Nyakati utakaposimama mbele ya akubwira mtu ibintu bigoye anakwambia vitu ukaba vigumu, udafise inyishu, unakuwa hauna jibu, Mubwire ndindira mwambie gato. nisubiri Nenda kidogo, inyuma y'inzu. nenda nyuma ya nyumba. Rakatete Oza rakapa. yaka Rekepete ande brakaya. azaka. Leibrakate Roko brakaya. side Rakapapapapa. sayaka. Ozima yaka Ugaruse sede. gutya. Unaporudi uzoba uje gusigura ivyo wavugiye mu ndimi mpemu yera yariko arakora. utakuwa unakuja kutafsiri vile ambavyo ulisemea mlugha Roho Mtakatifu alikuwa anakupatia. Kumbe ingorane ya mbere y'ishengero tatizo la kwanza la kanisa yarabuze ubusabane na mpemu yera. ilikosa uambatanaji na Roho Mtakatifu. Reka Acha nikukubalishe, tumara imyaka 2 tunamaliza miaka 2 tutavuze kuri mpemu yera kuri podium hatusemi kuhusu Roho Mtakatifu kupodiumu kandi twemeza yuko tena, tunakubalisha kwamba mwese muri ngaho nyote mko mahali hapa mwatumiwe na mpemu yera. mulialikwa na Roho Mtakatifu, Hamuwo mpemu yera tukaca tumwinyora, alafu huyo Roho Mtakatifu tunaweza tukaca tunajimsahulisha, tuvugisha mwebwe tunasemesha nyinyi ako duhera kuvugisha uwabazanye kugira ngo atubwire igituma yabazanye tubaye ico yabazanye. pale ya kuanza kusema yule ambaye aliwaleta atuambie kile ambacho aliwaitia. I pray Ndasenze rino shengero iyi kanisa rino ministry na iyi ministry ukuyobogwa na mpemu yera kuongozwa na Roho Mtakatifu bicitse ubuzima butorohera mu izina rya inakuwa Yesu. urahisi kwa jina la Yesu. Ntuzosubira gusenga Hautaongeza kuomba, mpemu yera zo Roho gusengera. Mtakatifu atakuombea. Ntuzosubira kuvuga Hautaongeza mpemu yera zo Roho kuvugira. Mtakatifu atakusemea. Ntuzosubira gukora Hautaongeza mpemu yera zo korera muri wowe Mtakatifu ivy'ubuhisi. atatumikia ndani yako Ivy'ubuhisi yangu ya in the ushujaa. name of Jesus. Amashyi menshi kuri Makofi mengi kwa Roho.